umunsi mwiza cyane w'umuganura kuri mwese. Ase mu gihugu cya Espagne aratubwira ko ngo bageze ku nkombe mu bareke bicane. Manchester City Real Madrid mu kanya gato cyane ku isaha ya 3 z'umugoroba kuri wa gatanu, akarega amakipe ari butane mu mitwe. Umukino ubanza Manchester City karatsinze ibitego 2-1. Abasore ba Zidane bakaba biteguye cyane, ndetse na Pep Guardiola akaba nawe yiteguye ku rundi ruhande. Ikimakuru kinatubwira ko Zidane afite ibikombe 3 bya Champions League mu gihe Pep Guardiola afite ibikombe 2 ari gushaka icya gatatu. Marca ikabitubwira ati ni challenge z'abashampion, ikipe ya Real Madrid iragenda gushaka uburyo yagarura resultat z'uko Manchester City yatsinze ibitego 2-1 mu mukino ubanza, hanyuma baraba badafite kapiteni wabo Sergio Ramos, mu gihe kandi Zidane yanatangaje yuko Gareth Bale niwe wisabiye ko atakiniye match ya Manchester City. Sport Catalunya yo iratubwira ati Garcia aregereje. Eric Garcia akaba umusore ikipe ya Manchester City, afite kontara irangira 2021. Uyu musore akaba yamaze kumenya ikipe ya Manchester City ko ashaka kuyivamo akagenda. Man City yabwiye Barcelona nimba mumushaka muraduha amafaranga miliyoni 23 z'amayero, hanyuma munongereho add-ons za miliyoni 12. Ikimakuru kigasoza inkuru kitubwira ko Barca nayo ibizi yuko nibimukeneye igomba kwishyura amafaranga. Mundo Deportivo irongezamo muri inkuru itubwira ko Garcia yamaze gutera urutambwe, akaba yamaze kumenyesha Manchester City ko ashaka kuyivamo atazongera n'amasezerano. Mu gihe ikinyamakuru kitubwira ati Man City iraca amafaranga neza yaguze Ferran Torres miliyoni 23 na add-ons za miliyoni 12. Afera suive. Mundo Deportivo yanaganire kana Arturo Vidal arabwira ati yewe icyo nshaka no guterura iyi Champions League, ati dufite ikipe n'abakinnyi bafite buri kimwe cyose. Twerekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, Corriere dello Sport iratubwira ko ikipe ya AS Roma igiye gutangira ubuzima bushya, ikaba yatsinzwe n'ikipe ya Sevilla ibitego 2-0 ikuramo muri Europa League. Iyi kipe rero ikaba yamaze kwemeranya n'abanyamerika bakaba bagiye kuyigura. Company yitwa Fredkin Group ikaba igiye kugura ikipe ya AS Roma miliyoni 591 z'amayero, zikaba rero bamaze kuzemeranyaho ikipe ya AS Roma igiye kujya mu minwe y'abanyamerika. Tuttosport mu gihugu cy'Ubutaliyani irabwira ikipe ya Juventus ati birabujijwe kwibeshya. Saa 3 z'ijoro ikipe ya Juve iraza kwakira ikipe ya Lyon. Lyon mu kibanza yatsinze igitego 1-0. Gonzalo Higuain akaba ashobora kuza kubanza mu kibuga, mu gihe Dybala ashobora kubanza hanze kubera ko arashidikanywa ku mvune. Umutoza w'ikipe ya Juventus Maurizio Sarri akaba gutangaza ati ntiyazagira umuntu n'umwe unjije bitewe n'iyi match. Mu gihe kandi Garcia yabwiye abanyamakuru ati ibintu byose bituri mu ntoki. Mu gihe la Gazzetta dello Sport yitubwira ati menagura urukuta kabisa, urabona ko Cristiano Ronaldo yabomoye urukuta, uko ngo nuko bomora ikipe ya Lyon. Mu gihe kandi ikinyamakuru kitubwira ko gusohoka kwa Juve muri iri rushanwa byaba ari amakuba y'amahano atabaho, mu gihe kandi uyu mutoza ngamerita rwose kuguma mu ikipe ya Juventus. Ikimakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyo cyatubwira ati nyuma y'amezi 5 n'iminsi 12 Lyon itsinze ikipe ya Cristiano Ronaldo ya Juve, ati uyu munsi baratana mu mitwe, intego ni ugusanga Paris Saint-Germain Lisbonne. Ikimakuru L'Equipe kandi cyatugezaho line up ahangaha urababona abataka rwose Cristiano, Gonzalo Higuain na Juan Cuadrado niwe bashobora kuza gukoreshwa na Juve kuri uyu mugoroba, mu gihe Memphis Depay ndetse na Dembele bashobora kuba aribo bataka bari kuza kuba abanzamo batakira Rudi Garcia, mu gihe Dybala bamuha amahirwe menshi cyane yo kuza kuba abanza hanze y'ikibuga. Ikimakuru L'Equipe kandi kikirimo kikaba kitubwira ko Fikayo Tomori akaba ari gushakirwa cyane ikipe ya Rennes n'umudefenseur y'ikipe ya Chelsea. Afera suive. Twerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru Daily Mail kikaba kitubwira ko Arsenal iri hafi kumvikana na Aubameyang gusinya ku 250 by'amapawundi ku cyumweru, nyuma yaho ikipe ya Arsenal mu by'ukuri yirukaniye abakozi 55 kubera krizi ya COVID-19. Abakinnyi bose bakaba babaye mu buryo butabaho, bivuga ati club yacu ni gute ikora ibintu nka biriya. Ejo bundi badukase 12% bavuga ko ari guhemba abakozi. Tumara gutwara FA Cup tubonye tike ya Europa League badukase 7% none ku mushahara. Abakinnyi bakaba bavuga ati ibintu ntibyumvikana, barangajwe imbere na Granit Xhaka waza ari kapiteni wabo minsi ishize. Ibisobanuro rero ubwo birategejwe kuba club iri bubihe abakinnyi, mu gihe kandi ikinyamakuru kikatubwira ko Mikel Arteta yamaze gutanga ubusabe bwe bwose bw'ibyo akeneye zitaha, yamaze kubigeza ku babosi be, akaba ategereje icyo ba boss Kroenke bagomba gutangaza. Ikipe shane ibibazo. Demilayo ikayagarutse kuri Manchester City ndetse n'ikipe ya Real Madrid kuri wa gatanu. Pep akaba yavuze ko Manchester City iri tayari gukubita Madrid mu by'ukuri mu rugendo rwo gushaka iri kamba ry'abanyaburayi. Daily Star nayo ikaza yungamo ivuga ati Pep Guardiola rwose arashaka kubabaza Madrid. Ariko iki kinyamakuru kikatubwira ati itonde cyane, Manchester City iraza kuba idafite Benjamin Mendy ndetse na Kun Aguero, mu gihe kandi Real Madrid nayo idafite Sergio Ramos, ariko yo ikaba yishimiye igaruka rya Eden Hazard.
Demira ikaba ikomeza itubwira ko Zinedine Zidane yavuze ko Bale ari we wamusabye yuko atakina iyi match ku kibuga cya Etihad. Mu gihe kandi Demira yagarutse kuri Wolverhampton yatsinze Olympiacos igitego kimwe ku busa cya Raul Jimenez. Mu gihe kandi iyi kipe ya Wolves ikazahura na Sevilla muri round ikurikiraho. Desan ikagarutse kuri Aubameyang ugomba kongera amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe ya Arsenal ahembwa 250 by'amapaundi ku cyumweru, akazasaruramo $39 z'amapaundi. Cash nziza cyane. Mu gihe kandi ngo ibigi kugira ngo amafaranga $39 ziboneke bagomba kugurisha metero nazi $30. Desani kandi kayitubwira ko nyuma yo kwirukana abakozi 55 mu byukuri iyi kipe ya Arsenal igiye guha 100 by'amapaundi ku cyumweru William Borges da Silva. Ikimakuru Desani kikacyagarutswe kuri Eric Garcia, Pepe yatangaje yuko atazongera amasezerano. Desani kandi yagarutse kuri Rodri Hernandez, akaba yamaze gutangaza ati dufite intwaro zose zishoboka, nta kipe nimwe turi gutinya hano i Burayi, turi tayari kabisa uyu mwaka. Desani kandi ratubwira ko David Silva aka Merlin akaba ari gushakishwa cyane ikipe Lazio Roma, mu gihe The Mail yungamo itubwira ko Lazio yabwiye David Silva abamuhagarariye yuko bashaka kumuhemba 52 by'amapaundi ku cyumweru. Afera Silva. The Mail tunakomerezamo ikabitubwira rero ko ejo abayobozi ba Premier League batoye mu byukuri batora yuko abasimbura bagarurwa kuri 3 bakava kuri 5 nkuko byari biteganyijwe. Mu gihe kandi ibijyanye na VAR ntacyo babivuzeho cyane kuko VAR ubu ngubu protocole yose ifitwe na FIFA ni igiye kuzajya igena uburyo VAR ikoreshwamo. Bakaba kandi baragarutse ku kintu kijyanye na offside. Ibintu bijyanye no kurarira hari kugiye umusifuzi ku ruhande ashyanuka akazamura igitambaro mbere kandi umukinnyi akagombye gutsinda igitego VAR igakontorora. Ubu sezitaha umusifuzi ni ukubona ko baraririye akamaza akamanura igitambaro uburyo bugahushwa cyangwa se bukajya mu izamu, bwajya mu izamu akamekinga sure yuko bari baraririye akazamura igitambaro ndetse na VAR ikabimufashamo. Ariko byanye by'abakisifuzi bidumbukizaga umukinnyi yararira ngo bubububu uzamura ibiki manura igitambaro we. Inama niterana ubutaha kinyamakuru Demere cyatubwira ko baziga ku ngingo zikurikira: kureba uburyo bakongera aba homegrown player, nuko ngo babakinnyi birera muri academy yabo bakazamuka umubare mu ikipe ya mbere. Ikindi bakaba bareba icyo bazakora ku banyamahanga nyuma y'ibi bintu bya Brexit by'Abongereza. Ikimakuru Demere cyakaba kitubwira ko Sanchez yamaze gusinya imyaka 3, twari twanabigarutse ku munsi w'ejo rwose 130 by'amapaundi ku cyumweru. Ariko inkuru imahangaha ni iyihe? Ntago Maniyo yamurekuye for free. Ikaba yarabyanze kwishyura $9 sha, yamukubise 9 kugira ngo yemere kureka amasezerano. Urumva yareka gutyo. Leza mimbi furiz biye byiza cyane kandi Nyagasana akomeze kubarinda iki cyorezo cy'ikinyagwa cya COVID-19.